Merhaba, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Selam aleykum saygılı ATR telekanalının daimi seyircileri. ATR telekanalının yayınında sabah programmasını seyretesiniz. Studiyada daim olğanı gibi sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve bugün endi yanvar ayının 29. күні sizlerle beraberlikte yanı iş haftasına başlayımız. Bugün bazar ertesi rahatlık günlerinden sonra tendürüz şekilde ve hakikaten de hareketli faal şekilde geliniz iş haftamızga başlayık ki ogumuzda bizlerine çok işler bekley. Belli olgan ve belli olmagan işler de bizlerine beklemekte. O sebepten evvela buna hazır olayıq. Bugün biz sabah programımız devamında rahatlık günleri devamında yüz bergen sonki hadiselerini müzakere edecekmiz. Aynen bu sebepten bizim stüdyamızga Kırım'dan Skype vasıtası ve telefon vasıtası ile misafirler bağlanacak. Biz onlarla beraberlikte rahatlık günleri Kırım'da sonki hadiseler neden ibaret olganını öğrenecekmiz ki onlar zaten malumdur. Bu günlere 3 mühim hadise yüz berdi. En evvela bu elbette ki malum olganı ki rahatlık günleri devamında Kırım Birdemligi Teşkilatı Sudak şehrinde özünün növbetdeki toplaşıvını geçirecek. Geçirdi de, lakin nasıl geçirdi? Çünkü anda toplaşıvga birçok amon, polis, Rus gvardiya xadimleri toplaşıvga basıp kırdılar ve endi Kırım Birdemligine böyle şekilde baskı yaparlar. Bu hafta bugün biz hem advokatlar hem faaller ile laf edecekmiz. Bunun beraberlikte rahatlık günleri devamında 10 günge hapis cezasına marum etilgen eski Kırımlı vatandaşımız Giray Kulametov endi azat etildi. 10 gün devamında o hapiste Karasu Bazar sizosunda bulunadı ve azat etildi. Malum olğanı ki o cemaat erbabı olarak 14 oktyabr günü bir kışlık narazılıklarda iştirak etken vatandaşlarımızdan da biri edi. Buna beraberlikte bugün biz da bir meseleni müzakere edemiz. Bu gibi memuri davalarının bir yıllığı 26-27 yanvar günü keçken senesi 2017 senesi kütlevi memuri cezalar verilmesi başladı ki işgalciler yanı represiyalar usulunu endi amelge kirsettiler. Bu usullardan ve bu usullarga birinci kurban ketken Siran Saliyev edi. O sebepten bu meselede bugün bizim programımızın esas meseleleri sırasında. İşte elbette ki onlarga geçmezden evvel men günün tarihine biraz dikkat ayırmaga teklif ettim. Lakin ondan evvel daha bir kere tekrarlayayım. Siz de bizim yayınımızga hoşula bilesiniz. Ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numarasını gösteriyor. Onun vasıtasıyla bizlerge telefon açınız ve suallerinizni, gaye ve fikirlerinizni bu studiyada ifade etmege imkanınız olacaktır ki atr.tv adresimizge de Skype ile hoşulsanız gelecek informasyon programmalarımda tek bizim programmalarımızda değil de diğer informasyon programmalarda da iştirak etmege imkanınız olacaktır. Biz ise günün tarihine adet üzere geçemiz ve günün tarihi bu günlere bu gibi hadiselerden ibarettir. İkinci Can Cenkini hazırlanğanda Adolf Hitler bir sıra komşu devletlerinin o'zaro ucumsuz yaşayacakları hakkındaki anlaşmalarını tizmege tırışkan edi. Onlar arasında en belli ve şüphesiz Molotov-Ribbentrop paktı oldu. Onun gizli maddelerinde Sovet Birliği ve Almanya, Polonya'nın topraklarını bölmege anlaştılar. Bu hem tarihçilerga hem de hadi insanlarga belli olgan şey edi. Ama meraklısı şunda ki bu hadisenden evvel Lehistan ve Almanya arasında da aynı anlaşma imzalangan edi. İşte geliniz tafsiyatlıca bu günlere bu gibi anlaşmalar nasıl imzalandı ve ne oldu gelini seyredeyik. Екінші Can Cenkini hazırlanğanda Adolf Hitler bir sıra komşu devletlerinin o'zaro ucumsuz yaşayacakları hakkındaki anlaşmalarını tizmege tırıştı. Onlar arasında en belli şüphesiz Molotov-Ribbentrop paktı oldu. Onun gizli maddelerinde Sovet Birliği ve Almanya, Polonya'nın topraklarını bölmege anlaştılar. Bu hem tarihçilerga hem de hadi insanlarga belli olgan bir malumattır.
Ама мирахлысы шундаки, бу адиседен эвел Лехистан ве Алмания арасында да айны бу аңлашма имзаланган еді. 1934 сенесі январның 26 күні Берлинде Алманияның тыш ишлері бойынша назира Константин фон Нейрат ве Полония елчісі Юзеф Липский ұжымсызлық хақындаки аңлашманы имзаладылар. Бу весиханың тешебүшчісі белі Полониялы саясетчі Юзеф Пилсудский еді. Оның түшінжесіне көре, бойлы аңлашма Полонияның ғарып сыңырыны қорчалай білежек екен. Гитлер есе Хомшу өлкені Совет бірлігіне қаршы тізілежек иттифақына желп етмеге істейді. Бұнен бераберлікте Полония ве Алмания арасында имзаланған аңлашма Адольф Гитлернің адыны Авропа саясетінде яқшы тарафтан көстерді. Асылында о заман Авропадаки саяси вазиет ғайет қаршық еді. Әрбір девлет өз менфаатыны қорчаламаға тырышқан. 1933 сенесі Франкистан, Бүйікбритания, Италия ве Алмания дөртлер пакты адынен белі олған аңлашманы тыздылер. Саяси тәжірибесі баяғы олғаны себебінден Пилсудский бірден аңлады. Келечек жан женкінде бұйық өлкелер күчіклерінің ішлеріні бақмайжақ. Вақыт көстергені кебі Полония лидері яңлышмады. Бойлы вазиетте өз девлетінің менфаатыны қорчаламақ үшін Юзеф Пилсудский Гитлер еле ішбірлікні құрмаға чағырды. Бір кере Полония кемиеті бұл ішбірлікнің файдасына көрді. 1938 сенесі Чехословакияның топрақларыны бөлгенде Адольф Гитлер оларының бір қысымыны Полонияға берді. Ама бұл ноқтада екі девлет арасында олған мұнасебетлерде феналашты. 1939 сенесі апрель айында Алмания ве Лехистан ұжымсызлық ақындаки аңлашманы Адольф Гитлер өз тарафындан кесті. Ресми себепке көре Полония әкіметі немселерге өз территориясында yolunu қормаға бермеген. Іште, аңлашманың соны бойлы олды. Келечек адиселер есе епімізге малюмдыр. 1939 сенесі сентябрның 1 күні Алман аскерлері Полония сыңырыны кечкен сон 2 жан женке башланды. Бүгін асылында 29 январь күні да дегер адисенен белледір, чүнке Украина тарихында мұйым бір күн. Бүгін 1919 сенесі Киевден 130 километр месафесінде ерешкен Круты койының янында Украина халық жүмкіретінің арби қысымлары ве большевиклер ордысы арасында ұруш yüz berdi. Ukrayna tarafından bu çarpışmada 400'den ziyade Bolşeviklerden ise 3000'e yakın asker iştirak etti. Bugün tarihta uruşta çok yaşlar ve studentler iştirak etkeninin bellidir. Hatta Ukrayna Spartantlıları dep adlandıralar. Bugün Ukrayna tarafından 400 insan iştirak etkeninde. Tarihtan ise bugün elbette hakikatinde anda yaşlar ve gençler iştirak etkeninin bağlıdır. İşte eğer ki böyle tariha bakıp biz ilham alıp günlerge göz taşlasak, Ukrayna'da böyle praktik devam etti. Çünkü 2014 senesi birdemlik inqilabı da herkeske malum olğanı gibi en evvela yaşlardan başlatılgan edi. Men ise da bir adisiyаны sizlerge kaydetmege ister edim, çünkü bizim düşüncemizge göre muhim ve miraklı adisilerden biri. Bu gün 2. Can Jenkinden son dünyanın çeşit koşullarında sabık müstemleke ülkeleri müstakillik için küreşip başladılar. Onlar arasında Indonezya'da var edi. Cenkten evvel Flemenk'nin müstemlekesi olğan bu devletini 1942 senesi Japon ordusu işgal etti. İşte Japonya'nın teslimiyetinden son 1945 senesi avgust ayında Indonezya liderleri Muhammad Hatta ve Sukarno devletinin müstakilligi için ilan etken deklarasyonu olar takdim etken ediler. Ama kureş da birkaç sene olar arasında devam etti. Keliniz Indonezya'nın belli liderlerinden biri Muhammad Hatta hakkında gelecek levhamızda seyredeyik. Экінші Жан Женкенден сон дүйнянын чешит көшелерінде сабық müstemleke өлкелері мұстақылық үшін күреші башлады. Олар арасында Индонезияда бар еді. Женктен евел Флеменкнің müstemлекесі олған бұл девлетіні
1942 senesi Yapon ordusu işgal etti. Yaponiyanın teslimiyetinden son 1941 senesi avgust ayında Indoneziya liderleri Muhammad Hatta ve Sukarno devletinin müstakilligini ilan etken deklarasyonu takdim ettiler. Ama kureş da birkaç sene devam etti. 1948 senesi 29 yanvar günü Muhammad Hatta Indoneziya baş ve müdafaa naziri olarak tayinlendi. Yani baş nazir belli olgan iki taş arasında yaldamaq adlı nutuknen çıkışta bulundu. Anda o soğuk cenkni ve Amerika ile Sovet Birliği arasında olgan münasebetler hakkında söz yürütті. Hatta'nın düşüncesine göre dış siyasetinde Indoneziya büyük devletlerinin menfaatını değil de tek öz menfaatını korçalamaq gerek edi. Baş nazir tarafından teklif etilgen bu ilakide bugün Indoneziyanın dış siyasetinde kullanıla. Onun adı faal müstakillik doktrinasıdır. 1950 senesi Indoneziyada yanı anayasa kabul etilgen son hatta olgan iktidarının büyük kısmını joydu. Ama o üniversitelerde ders berip Indoneziya iktisadiyatı hakkında ilmi araştırmalar yazaydı. 1956 senenin sonunda Muhammad Hatta resmi olarak istifaga ketdi. Bu hadise bütün devlette birçok insanlardan rahatsızlattı. Çünkü Hatta Indoneziya müstakilligine temel koygan insanlardan biriydi. Hükümni terk etken son Muhammad Hatta Indoneziya hakimiyetinin en sert tenkitçilerinden biriydi. 1960 senesi onun Bizim Demokratiyamız adlı kitabı basıldı. Anda sabık baş nazir Prezident Sukarno tarafından yapılgan siyasetini diktaturanın bir çeşidi dep adlandırdı. Bu kitapni Indoneziya hakimiyeti neticede yasak etti. Ömrünün sonki günlerine kadar Muhammad Hatta halk arasında olgan itibarını joymadı. 1970 senesi devlet aparatında olgan kabarıcılıkka karşı ötkerilgen kütlevi narazılıklar neticesinde Maksud Devlet Komissiyası meydanға ketildi. Anda kirgen 3 insanlardan biri Hatta oldu. Komissiya işinin neticeleri öyle de ilan etilmedi. Tezden Indoneziya hakimiyeti bu komissiyani dağıttı. 1980 senesi Indoneziya müstakilligi üçün bütün ömür kureşken Muhammad Hatta'ni joydu. Birkaç yıldan sonra ise ona Indoneziya müstakillik ilan etuvinin karamanı adlı fahri unvanı berildi. Indoneziya halkının hatırasında o namuslu, terbiyeli, doğru adam ve adaletli siyasetçi olarak kaldı. İşte kunun tarixi hürmetli seyirciler böyle hadiselerden ibaret edi. Biz ise programımızdan en baştan vade etkenim gibi mühim meselelerine geçemiz. Lakin onlardan evvel elbette ki ilanını vermege ister edim. Bu günleri ne yazık ki çok böyle kederli haberini biz aldık ki Ahmetjit rayonu Ulu Çoxraq, yani Kurganlı koyunda yaşayan İbragimovlar хорантасы şimdi yardımga muhtaç. Bu rahatlık günleri onların evlerinde yangın yüz verdi. İşte neticede insanlar zarar görmedi, lakin evlere külge çevirildi. Şimdi onlar dostlarından kalalar ve ne yazık ki evini yanıdan kurmağa imkanları yoktur. Yerli sakinler endi para toplamağa başlagan. O sebepten hürmetli seyirciler, siz de pervasız veyle kayıt kalmanız. Gelecek zaman informasyon programmalarımızda paralarını ne yerge yollamağa mümkün degen rekvizitler ekranlarınızda takdim etilip gösterilecektir. O sebepten keliniz bir-birimizden böyle şekilde de destek eteyik. İbragimovlar хорантасы şimdi yardımga muhtaç eken. İlandan sonra ise en mühim haberler sırasında bu şimdi Kırım Birdemligi maxsus hizmetleri teşkilatını nezareti altına algan. Rahatlık günleri Sudakta geçirilgen teşkilat toplaşuvunda birçok AMON, yerli polis, Milli Gvardiya xadimleri bu toplaşuvni basıp kirdiler ve toplaşuvni geçirmege imkan bermemege istediler. Olar sanki dersin Kırım Birdemligi toplaşuvunda Kırım Tatar failleri arasında silah kıdırganlar köpeklerini getirip böyle hareketlerini yapmağa başladılar. İşte bu hafta levhanı seyretmege teklif etem, sonra Skype vasıtasıyla yüz bergen hadiselerini anda bulungan advokat Emil Kurbedinov ile müzakere edeceğiz.
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. И если каждый крымский татарин, мусульманин будет участвовать в решении проблемы одного человека, то беда одного человека, как говорили мы, да, станет радостным исходом в ходе решения всем народам, иншаллах. То с каждым днем все больше и больше отзывается и примыкает к этому, скажем, да, народному единству, к народному мирному сопротивлению против всего того, что падает на головы сегодня жителей Крыма и крымских татар в частности. И в данный момент на дежурную часть прошло сообщение о том, что здесь собрались граждане с сумками, подозрительными предметами заходили. Сейчас разберем, кто подозрительный или что подозрительное. Для этого мы приехали выяснить, какие здесь происходят обстоятельства. Реальность, которая вызвана сегодня в Крыму. То есть есть семьи, есть адвокаты, семьи тех, мужей, кого посадили, есть адвокаты, которые защищают, и вот они рассказывают, как проходит ход дела, ход судебных процессов. Сегодня действительно проходило очередное заседание Крымской солидарности. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки, прибыли сотрудники ОМОН, сотрудники Центра по противодействию экстремизму и, наверное, другие спецслужбы, которые вошли в это здание. Сначала они нам сказали, что якобы здесь поступил звонок о том, что здесь находится оружие, еще какие-то запрещенные, значит, предметы и так далее. И также зачитали нам почему-то закон о мирных собраниях и так далее. То есть вот такие два момента. Потом все-таки было принято решение, что люди показывают свои паспорта, они их переписывают и потом всех отпускают. Сейчас вот эта процедура и проходит. Вписывайте. Что? Наркотиков и оружия не было. Где не было? А что было? Где было? Где ищете? Если, Вы где ищете? Если не было, то что было? А что было? А что было? Вы какой факт противоправный рассказываете? Вы, Лилия Ибрагимовна, я вас спрашиваю. Вот, Спрашивайте. Да, ничего здесь такого нет. Если вы сегодня Я сюда вас приехали в гости или кому-то... Я не собираюсь объяснять вам, почему я сюда приехала, с кем приехала и зачем приехала. Согласны письменно ответить на вопрос? Вам задали несколько вопросов, а вы напишите, что хотите. Да, пожалуйста. Окей. Что вы здесь делаете? А зачем вы делаете? Опишите, что хотите. Мы, в принципе, были к этому готовы. Мы знаем, что российская власть не приемлет правды, российская власть не приемлет какой-то риторики, которая не совпадает с мнением силовых структур и спецслужб. Это ни в коем случае не остановит эту площадку. Как люди говорили о том, что их мужья, сыновья преследуются абсолютно незаконно по политическим мотивам, они как говорили, так и будут говорить. Этим семьям, и женам, в принципе, терять нечего. Их мужья в тюрьмах, и им грозит до пожизненного лишения свободы. В который раз убеждаемся, как штампуются дела в Крыму и как выносится постановление суда. Просто берется шаблон, в который вписываются фамилии, и на основании этого решаются человеческие судьбы. Не рассматривается ни одно из заявлений адвокатов, каждому индивидуально никто не подходит. Здесь абсолютный конвейер. Бұл мәселе еле бағлы Тавсиятлы Жемил Курбединов бізіле бағланды. Алло? Алло, селам алейкум. Селам алейкум. Саба шерифлеріңіз қайырлы olsun. Алла разы olsun. Емелеға, ратлық күнлері Судақ шеерінде Крымская солидарность Қырым бірдемлігі тәшкілатының топлашы болып кешкен еді. Мұна біздерге Тавсиятлы же тариф етіңіз. Анда не олды вене үшін рус арбейлері ОМОНларыны кетіріп, көпеклеріні кетіріп, анда кірділері мекенға? Ой, когда мы начали Крымскую солидарность, мы уже знали, что в городе Судаке в одном из районов стоят два автозака. Я, когда заезжал в Судак, видел усиленные наряды ДПС, которые стояли там на некоторых участках. Мы понимали, что это именно в связи с тем, что будет проводиться в Судаке Крымская солидарность, приняли такие меры. Мы начали Крымскую солидарность
как всегда, с дуа, с мольбы, и потом перешли, то есть, к насущным вопросам, так как всегда делали это на предыдущих заседаниях. Буквально через минут 40, час, где-то нам стало известно, что эти автозаки приближаются именно к тому зданию, где проходит Крымская солидарность. И действительно, после поступления этой информации, 2 автозака подъехало. Они какое-то время стояли, просто вот перекрыв вход, там центральный вход. И буквально там через некоторое время уже начали заходить полицейские, которые вот выражали свое мнение по поводу того, что здесь происходит и так далее. Кырып, сіздің түшінжеңізге көре, не үшін олар Қырым бірдемге топлашуына келділер, не үшін кірділер? Я думаю, что их основная цель – это, конечно же, оказать давление на тех, кто приходит на эту площадку, и на тех, кто каким-либо образом помогает, да, тем же помещениям, например. Я думаю, что вот одним из основных направлений у них те люди, которые предоставляют помещение Крымской солидарности, чтобы в Крыму все боялись предоставлять для Крымской солидарности какую-то площадку, чтобы люди боялись приезжать на эту площадку и так далее. Вот это, я думаю, один из основных моментов их. Сіз мұна шымды біз видеоны сейреттік, анда айттыңыз ки, санки олар мұна митинг ве топлашу фақында бір мадде оқымаға сізге башлағанлар. Сіз бұны насыл қиметке сесіңіз? Сізде бұл ақатінде садыже уйдырма шейлер ме? Да, очень странно, конечно. Мы находились в помещении, в здании, и тут один из сотрудников полиции начал зачитывать там законы о митингах, собраниях и шествиях. Потом он осекся, конечно, когда все начали возмущаться, когда ему сказали, а вообще о каком собрании, митинге идет речь, мы все находимся в здании. Вот. Может, это тоже один из элементов такого, значит, попытки напугать, да, но я не удивлюсь, если вдруг в природе начнут появляться протоколы именно за нарушение, значит, массовых скоплений людей. Потому что мы видим, что когда даются задачи, ставятся задачи, значит, кого-то преследовать, абсолютно плюют на закон и преследуют, притягивают, так скажем, за уши любой закон и любую статью уголовного либо административного кодекса. Эмилияға сонра малюм олғаны кебі олар паспортларыны алып, соядларыны іште язып алғанлар, бұлынғанларының. Сізже бұлар не ерде қоланыла білес шымды бұл алынған олар тарафындан весихалар малюматлары? Ве не үшін бұл малюматлар оларға керек олды? Ну, это определенная, наверное, создается база тех, кто вообще участвует на этой крымской солидарности. Но мне кажется, что это вторичное. Они могли спокойно по оперативной съемке определить всех, кто там был. Я думаю, для них это для спецслужб не составит труда. Вот мне кажется, что все-таки на первом месте у них стояло запугать тех, кто туда пришел, вот, и дать посыл тем, кто может тут предоставлять помещение для этой площадки. Вы знаете, самое удивительное то, что люди, вы увидите это на видео, когда заходит полиция, когда подъезжают эти автозаки, абсолютно спокойные. Даже некоторые не смотрят в их сторону, когда начинает полиция входить, и ОМОНовцы, что все спокойно снимали, делали стрим на Facebook в том числе, спокойно это комментировали, уже даже когда будучи ОМОНовцы были уже в здании, они все равно это комментировали, спокойно себя вели, и абсолютно я ни у кого не видел какого-то страха или мандража. Вот это, конечно, очень сильно, ну, мне очень сильно понравилось и самому подняло дух очень сильно. Çok sağ olun Emil Ağa. Sonki sualim bundan ibaret. Aşikar yani bu korne şimdi Rusya'nın hukuk koruyucu organları Kırım Birdemligi Teşkilatı'nı faaliyetini toxtatmağa tırışalar. Sizce şimdi Kırım Birdemligi Kırım'da faaliyeti gelecekte nasıl olabilir ve onun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Наши действительно
давление, получается, усиливается, это факт, на крымскую солидарность. Но я уверен, что она продолжит работать в том режиме, в котором работала. Мы будем собираться и будем обсуждать те проблемы, которые сейчас существуют в Крыму. И абсолютно, я думаю, никто не будет останавливаться и то есть прекращать свою деятельность в каком-либо направлении. Мы как работали, так и будем работать, что называется. Çok sağ olun Семиляға, біз іле бағланғаныңыз үшін. Қырымдан адвокат Эмиль Курбидинов бізіле бағланған еді үрметлі сейіржілер. Ве Қырым бірдемлігі тешкелятында топлашуында, яғни не олғаны тавсиятлы же бізлерге тариф етті. Біз бұл мәселені әлбетеке музакире етмеге девам етеміз. Ве суда бір хаберні сізлерге тақдим етем. Гирай Куламетов шымды сербестлікте. Джемат Фаали ве бір кішілік наразықлар іштіракчысы Малюм olғаны кебе 10 күн девамында Қарасу базар сезосында бұлынды. Ве азат етілгенінен о доғмыш ескі Қырым шерінде дуа кечірді семердешлері, ақрабалары ве яқынлары еле бераберлікте. Sonra еркесіні Пловнен селядылар. Гирай Куламетовның 18 январь күні малым олғаны кебе işgalciler яқалады. О күн işgalciler оның евіне тынтувнен келіп, телефон ве білгісаярыны чекіп алдылар. Куламетовның интернет ағларында экстремистик месажылар язғанында қабатладылар. О күні она 10 күн апиз үкімі шығарылған еді. Бұнен бераберлікте Қарасу базар шерінде де бір ватандашымыздың евінде тынтув кешірілді. Она 1000 рубле пара жазасы шығарылған еді. Келіңіз бұақта біраз сейір етейік. Яғни Гирай Куламетов азат етілген sonra махкеме бинасы янында не айтты? Дуа насыл кешірілді. Sonra скайп васасыйля бұл меселе есасында ескі Қырымдан ватандашымыздан бағланacağımız. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня, 28 января 2018 года, Аллах шкур, закончился срок, который дали незаконно осужденному Куламетову Гираю. Да? Это 10 суток админ-ареста. Напомню, что Куламетов Гирай был незаконно осужден за экстремизм по статье 20.3, часть 1. Да? То есть это за экстремистские выставление информации в соцсети ВКонтакте. Да. В свою очередь была подана апелляция по данному делу, и апелляционный суд также оставил в силе решение суда первой инстанции, и Куламетов Гирай остался под стражей. Да. Но тем не менее, альхамдулилля, хочу сказать о том, что Гирая это не сломило, и весь народ, всему народу это показало, что в очередной раз правоохранительные органы пытаются всячески напугать наш народ, всячески закрыть рты нашему народу и сделать так, чтобы наш народ не был солидарен друг с другом, сделать так, чтобы наш народ не проявлял определенную мысль и не передавал определенную информацию и не показывал свое недовольство против беспредела властей. Да? Ассаляму алейкум, джемат. Хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживал все эти 10 дней, пока я сидел. Всех, кто передавал посылки, всех, кто молился за меня, все, кто собрался встретить меня. Огромную благодарность хочу сказать. Аллах разолсын. Пусть Аллах воздаст всем вам за это. Что хочу сказать? Отсидел и думал все эти 10 дней. Думал о том, что вся эта жизнь, она как испытание для каждого человека. Нет, в отношении меня никаких физических угроз, ничего? Нет, не было. А в СИЗО вы один сидели? Да, я сидел в одиночной камере все 10 дней. Аллах разолсын. Аллах разолсын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату, джамат. Аллах әбімізден разы болсын, иншалла біздің бұл рәсімімізге келгеніңіз үшін. Иншалла мен бір сахаби ақында бір хикая тартып істеймін. Башындан да Аллах субханаху ва тааля Құран-ы Керимде өле бұйыра: «Кунтум хайра уммати ухриджат линнас та'муруна бил маруфи ва танхауна анил мункар ва ту'минуна биллах».
Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurar. Siz diğer ümmetlerin arasında en yaxşı bir ümmettir. Allah subhanahu wa ta'ala herkese yardımcı olsun. Bu Musab ibn Umar olarak gibi gençler olmak için. Allah razı olsun. Allah bin razı olsun sizlerden saygılı cemaat. Destek yapkanızlar için. Allah subhanahu wa ta'ala cümlemizge iyiliklerinizge kat kat kaytarsın, yapan desteklerinizge, yapan hürmetinizge, yapan yardımlarınıza. En büyük güç sabır. Sabır edip özümüzün kuruşumuz devam etmek gerek. Böyle nasıl kiteye de öyle kitişatlar. Vira sayetinin kalkağına uyana, vira ziyade sıralarımızı arta. Elhamdülillah Allah bereket ve vakf verir. Ште олып кечкен Дуави Герай Куламетовнан сербесліге иле бағлы мерасимлеріні сейреттік. Біз іле шымды сізге вәде еткенім кебі бұ меселеве қырым бірдемілге топлашуы меселесі есасында скайп васасы иле Алимдар Бибилялов бағланды. Оны селемлайық. Алло. Селем алейкум. Селем алейкум. Саба шерифлеріңіз қайырлы олсын. Сау олыңыз. Қырымда енді айдынлық артыңызда көреміз, бізде де біраз қаранлық мұнда. Алимдар Бей, сіз Қырым бірдемліге топлашуы сасында біздерге малюмат бермеге азырсыңыз, әмде шымды Герай Куламетовде азат етілді. Сіз анда жемаат журналисті оларықда іштірак еттіңіз, сонки видеоларына ерлештіріп, малюматларына алдыңыз. Біздерге ән евеля Герай Куламетовның азат етілуіне насыл қимет кескеніңіз іле таныш етіңіз? Ну, в общем, альхамдулилля, Аллаха çok şükür olsun. Герай, машаллах, проявил стойкость, стойко держался все эти 10 дней. Конечно, видно какая-то печаль, но эта печаль исходит лишь из того, что он переживает. Не за себя, не только за себя, за весь народ, да? И то, о чем он говорит, о чем он там думал, это как раз-таки он думал о том, что этот мир бренный и временный, да? То есть он может быть в один момент прерваться и оказаться вот в таких, человек может оказаться вот в таких условиях. В целом состояние и настроение его, альхамдулилля, хорошее, он не сломлен, физически никакие управы по отношению к нему никаких не было. Поэтому, альхамдулилля, мы его поехали, встретили, привезли домой. Семья его встретила с шариками, дети. Альхамдулилля, видно было, конечно, 10 дней – это небольшой срок, но все же для семьи потерять родного человека даже на сутки, мы видим, что это больно. Альхамдулилля, в целом у него все хорошо. Альхамдулилля. Ақиқатенде ала бірдауына бойлы әдеселеріні көстермесін. Ве келечек меселе сырасында бұл Қырым бірдемліге топлашуы сіз анда да болынған едіңіз. Біздерге тәфсиятлы же тариф етіңіз. Анда не олды ве сізін түшіндеріңізге көре не үшін Қырым бірдемліге тешкілятына шымданен бойлы басқынтылар япылмақта? Во-первых, хотелось бы сказать о том, что все, что происходит в Крыму, и все репрессии, которые происходят в Крыму, они проходят против крымских татар, крымских мусульман, и это факт. Мы не можем это отрицать. Поэтому, что касается крымской солидарности, да, она действительно началась в городе Судаке, я присутствовал там, и как раз-таки наблюдал такую картину, что мне казалось, во-первых, мне казалось, что любое инакомыслие, и не только инакомыслие, и все, что поддерживает это инакомыслие и дает, скажем, ему ход вперед, то есть поддержка джемата и так далее и тому подобное, видя все это и оценивая все это со стороны силовиков, они все-таки начали давление на крымскую солидарность,
Соответственно, для себя я понимаю и даю оценку, что если проходит, и если идет производство против крымской солидарности, значит, они признают ее как сила и признают ее как та площадка, где говорят люди о несправедливости и о репрессиях в Крыму. Конечно же, это невыгодно. Невыгодно не только о том, что репрессии против крымских татар происходят. Невыгодно даже то, что там находятся люди. Невыгодно то, что эти люди освещают. Невыгодно то, что эти люди об этом говорят. И мы видим, что, как Эмиль Курбидинов сказал, я даже на секунду не увидел какого-то определенного страха у людей. Абсолютно все сидели спокойно на своих местах и даже пытались, ну, скажем, что-то выкрикнуть в адрес нарушителей, скажем, это тех, которые сорвали это мероприятие, а это было именно так, потому что концентрацию изначально они сбили своим приходом. Да? И то, что они говорят, там поступил анонимный звонок, якобы там заносили сумки, оружие, это так, мы понимаем, что это повод, это бред. Альхамдулилля, джемат Аллах разолсын, джемат, ну, машалла. В целом, машалла, я очень был доволен и очень был рад. Ни грамм не было никакого. Мына Алимдараға, олар паспортларны алып, іште инсанларының соядларını алдылар, анда булынғанларны епісіні анлағаныма көре видеоға шығардылар. Сізce bunu nerede kullanacaklar ve bu оларға не үшін керек еді? Шымды Қырым Бірдемлігі тешкілятының азалары тұшынжаңызға көре хав алтында ола біле ме? Ну, во-первых, мы понимаем, что тот материал, который они собирают, это определенно еще одна плюсовая база для них. То есть им уже не надо искать человека, ходить, спрашивать о нем и так далее. У них есть полная, скажем, есть объяснительная, какая бы ни была, даже если она ссылается на 51-ю статью. Есть фото паспорта, есть фото определенной личности, да, по которой... Поэтому это плюсовая база, это плюс, по этой базе они будут опять смотреть, прогонять, кто чем занимается, у кого что есть, у кого что можно забрать, у кого чем можно наказать, ну и так далее. Лишь только для этого. Я не отрицаю, что мы получим... Не отрицаю, на самом деле, что мы получим около, может быть, 100 еще админ протоколов, якобы за несанкционированные собрания и митинги, хотя мы сидели в частном заведении, это было здание. Но, тем не менее, мы думаем, я лично думаю, что, возможно, мы получим админ протокол. Бұл ерде Эмиль аға Курбидиновнен біз бағланғаны вақыт, айтты ки олар Қырым Бірдемлігі топлашыныға 40-50 дақадан соң кірділер. Бұл 40-50 дақа сіз анда базы меселеріні менің түшінжеме көре музакер етмеге етіштірдіңіз. Насыл ең мұйым суалер топлашуда көтерілді? Ну, скажем, мы и впредь продолжали после того, как они уже и ворвались, но хотелось бы просто вкратце сказать, вопросы были подняты по политзаключенным, по ростовским, по местным, те, кто сейчас сидят в Бекирагаде, Герменджи и всех остальных. Да? Еще было поднят вопрос, немаловажный, это по проекту «Крымское детство». Это дети политзаключенных, которых мы возили по всему Крыму экскурсиями. Ну, в общем, вот это детство, которое проходит у них в печали, немного мы их порадовали. Да? Жены выступили политзаключенных, о крымском марафоне было сказано о том, что, альхамдулилля, Аллах разолсын, ну, в этот раз, этот второй крымский марафон, в этот раз очень большой резонанс получил, и я думаю, это тоже им
приходит, как говорится, сложно силовикам, потому что весь мир сегодня начал скидывать деньги на то, что против крымских татар проходят такие репрессии. Çok sağ olun Salimdar ağa. Biz ile bağlanğanız için, sonki malumatlarını tarif etkeniz için ve son sualim var sizge. Şimdi öyle olsa bu halda biz ne yapabilemiz? Kırım Birdemligi Toplaşıvının faaliyetine, gelecek faaliyetine siz nasıl kıymet kesesiniz? Ну, в первую очередь я хотел сказать, что Крымская солидарность будет проходить в абсолютно штатном режиме. Посмотрим мы, что они будут делать дальше. Но нас, чтобы сказать, что мы испугались, нет, мы ни в чем не виноваты. Мы не какая-то предвыборная кампания, чтобы нас, как говорится, приходить, арестовывать и писать админпротокол. У нас болит душа, у нас болит сердце. Мы хотим об этом говорить. И в первую очередь мы хотим говорить это своему народу, чтобы наш народ не оставался в стороне. Ведь эта беда, она постигает абсолютно всех. Когда берут одного или в отношении одного проводится какое-то административное или уголовное дело, ведь это угроза всему нашему народу. Поэтому Крымская солидарность, она будет продолжать в штатном режиме работать, иншалла. Мы будем также помогать семьям политзаключенным, детям политзаключенным и всех, кто нуждается в какой-либо помощи. А что касается джемата, то джемату хотел бы в первую очередь выразить Аллах Тааля сізден разы болсын, Аллах Тааля бізге дженнеті көршімеге насип етсін. Аллах Тааля бұл зулюм еткен адамларны yok etsin, cezalaсын. Cemaatimiz bir, elhamdülillah. Ama cemaatimiz 100 tane, 200 tane adam kelse, bu biraz başkaca faydası. 5000 adam kelse, kısmet olsa bu su kaynayacak inşallah. Büyükten büyük teşekkürler. Sağ olunuz bizle bağlanğanınız için, eyliklerde görüşkence. Allah razı olsun. Biz ile eski Kırım'dan Alimdar Bey Bilalov bağlanğan еді. Kırım Birdemligi Teşkilatının toplaşуында yüz bergen hadiseler hakkında da o da tarif etti, hürmetli dostlarım, ve elbette ki bir-birimizni cemaatini birlik olmağa çağırmakta. Bunun beraberlikte şunu kaydetmege ister edim. Kırım'da endi memuri davalarının bir yıllığı oldu. Geçken sene 26 yanvar günü işgalciler Siran Saliyev'nin evini basıp onu yakaladılar. İşte biraz vakit geçken sonra Kırım Tatarını horçalamağa ketken advokat Emil Kurbidinov de o vakit tutuldu. Aynen bu günden başlap işgalcilerinin represiya usullarına memuri apis cezaları da koşulmağa başladı. Malum olğanı ki Siran Saliyev şimdi uydurulgan terrorizm davasında qabatlanıp apiste buluna, onun ömür arkadaşı ise memuri davalarının bir yıllığına bağışlangan hakkında rolik çıkargan edi ve şimdi bu rolik esasında biz Skype vasıtasıyla o bağlanmağa gerek. Galiba bağlandı endi. Alo. Selamun aleyküm, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Aleyküm selam, sizge de sabahlar. Mumine Hanım, biz mına memuri administratif davalar hakkında siz iştirak etken rolikni seyrettik, ko'rdik. Bir yıl endi oldu memuri davalarının başlatılğanı. Siz buna nasıl kıymet kesesiz? Bir yıl geçti ama o kadar şeyler oldu halk arasında ve bir iki ay sayıp gibi geçti. Ama ben görüyorum ki bu bir yıl evvel başlayan administratif taraftan arestler bitmey. Biz görüyoruz ki daha çoklaşıyorlar. Çünkü bu onlara Ugalov taraftan pek yengilce öyle şeyler yapıp bizim halkımıza bastırmak yapmak. Ama nasıl halkımız birlikte geçeydi bu bütün kıyımlıkları biz görüyoruz ki öyle de yolun ketemiz ve Allah'ın yardımıyla keteceğimiz.
Сіздің омыр арқадашыны Сиранбей Салиев бұл меморий даваға ilk оғрағанлардан бірі еді. Sonra işte Emil Kurbidinov'ның артындан яқаланды. Sonra işte de bir çok меморий давалар, bir kişilik narazılıklar. Şimdi mitinglerге çıkan vatandaşlarımızға cezalar, para cezaları, 10 gün hapis, hatta Server Karametov'ны da hapisке отырттылар. Sizin düşüncеңізге göre bu меморий давалар da ne kadar devam edecek ve öyle olsa ne yapmalı? Білесіз, олардың сиясетini anlamakka pek kıyın. Onun için aslı bilmeysin nasıl olar özünü albaracaklar ve nasıl çok bu devam edecek. Mağa göre baskınlık olacak arest taraflardan, ugalov taraflardan da ve başkaca bekim üslupler de çıkaracaklar. Onlarını asla anlamarsın ne isteyirler. Ama bu devam olacak men görem ve bu yılda başlayan yanvarını biz hepimiz göremiz. Eğer hafta bir hareket çıkaralar de Kennedy admin arestler, tentuvler. Onun için onların siyasi bizge belli ama nasıl olacak biz anlamayız da. Bizde tek anlayımız. Biz katı turamız bu yolda, biz bilemiz bu yol doğru yoldur ve kimse bu yoldan bizi çekmez. Biz de devam edeceğiz bu kuryaşımızı. Mumia Hanım, sizin düşüncеңізге göre bu memori davalar devam ete, sizin düşüncеңізге göre olar nege esaslanıp vatandaşlarımızı seçip onların evlerine gireler? Nasıl düşünüyorsunuz? Çünkü bizim halkımız, Kırım Tatarlar, başka halklara bakıp bütün Rusya'da bizim mentalitet degen sayı azıcık başkaca. Bu tarihimizge göre Kırım Tatarlar evvelden bu siyasını özüne almadılar ve dost bu devleti olmadılar. Onun için onlar bu baskınlık yaparlar. Çünkü isterler halkımız bir şey yapıp otursun, doğru olgan şeyleri aytmasın, bu devleti beğensin ve nasıl onlar gösterirler bütün devletlerge. Misal Kırım'da her şey yaxşı, halk, Kırım Tatar halk ve başka halklar öz arasında yaxşı yaşayırlar. Her şey güzel ama biz bilemiz ki nasıl bu güzel. Ve onlar bunu isteyirler. Biz beğensek bu devleti ve onlarla dost olup yaşasak. Onun için ben bilesem bu baskınlıklar nasıl onlar evlerimizge girerler ve biz göremiz nasıl toplaşılarga da başladılar kirmege. Bu yaparlar tek bir neticeyle halkımızı korkutup halkımız tıntıç degen sayı yaşasın. Bu toplaşu hakkında ayttınız da, toplaşu hakkında da sizin fikirlerinizden öğrenmege istedik. Çünkü siz de toplaşuda yanlışmasam iştirak etken ediniz. Bu yapılgan hareketke endi nasıl kıymet kesesiniz? Siz siyasi mabusunun omur arkadaşı olarak çeşitli diğer kadınların da çıkışta bulundunuz. Çıkışlarınız devamında ne aytıldı ve bu toplaşuga yapılgan baskıntının neticelerini nasıl göresiniz? Doğru aytasız. Bu sefer toplaşıvının format denişivi azıcık edi. Ama öz maksadına toplaşıv yetti. Çünkü bütün gerekli suallarımızı biz koterdik. Aytıldı, bakmayıp olarga. Ve kaytkanda menen 3 apay kaytaydı. Kim birinci sefer bu toplaşıvga geldi. Ve men kulüp soradım son nasıl da geleceksiniz bu toplaşıvga? Korkmadınız mı? Yok dediler. Daha geleceğimiz, ne kadar gerek olsa da geleceğimiz ve başka insanlarını da getireceğimiz. Çünkü öz gözlerimizle gördüğümüz bu zulüm yapan şeyleri nasıl ular yaparlar. Onun için devamı bizge anlaşıldı. Biz nasıl toplaşaydık, men bilesem öyle de toplaşacağımız. Kimse aslı korkmadı ve insanlar video streamleri bakıp çok sık gördüler. Mabus
Эмиль Жемаденовның Омур қардашы Ифақ Баланин анда залын etrafında yürüyedi. Ve көрген sayı bu автозакларны, ОМОН polislerini nasıl yürüyedi bu Balanin öyle de gezmek yapaydı. Ve başka misal Arsen Ceparan'ın da kızı edi Evelina. Nasıl kızçık oturaydı bizden kulüp öyle de oturaydı. Çünkü biz anlayıq onların maksadlarını ve onlara asıl kulak kimse asmay. Ve nasıl ben ayttım ki gerekli sualları advokat, juristler de көтерdiler. Omur kardeşler mabuslarının onlar da Kırım balalık proyekti için aytıldı da ve Omur arkadaşları kim Rostov'da da men misal Omur arkadaşım için aytıldı. Ve çok teşekkürler bizim advokatlarımızga, juristlerimizge kim sonki kadar anda ediler ve jurist tarafından çok yardım bizge ettiler. Nasıl bu деген sayı объяснительнелерге yazılmağa, nasıl statyanın gerekedi bizge operировать деген sayı. Çok sağ olsunlar, Allah razı olsun onlardan. Sizde çok sağ olunuz Mumine Hanım, bizle bağlanğanınız için ve suallarımızga cevap bergeniniz için. Sonki sual, sizin Omur arkadaşınız ve diğer onun beraber yakalangan vatandaşlarımızın şimdi davaları nasıl devam ediyor? Bu ay apellasyon taraftan mahkeme bu Marlena Asanov'nun, Ernest Ametov'nun ve Timur İbragimov'nun galiba Timur İbragimov'nun üç mabuslarının apellasyon taraftan geçirildi mahkeme ve 9. Mart kadar devamı edecekler, oturacaklar SİZO'da. Ve benim akayım Seyran Saliyev ve Server Zekiryayev bu 6 insan arasından Roza Luxemburg hastahanede şimdi oturalar. Bizim advokatımız Mehmet Mambetov'nun haberi aslı yok idi. Çünkü следователь oğa ne уведомление berdi, ne telefon açıp anlattırdı bunun olğanını. Ve advokatımız Ahayim'le konuştu. Onun laflarına göre Ahayim da bunun razı değil. Çünkü bu Sovet vaktine alıp degen karательная psixiatriyaga da benzey. Bu başka sözlerine de aytıp olamay. Buğa tek karательная psixiatriya. Sizin imkanınız yok mu hastahanede ziyaret etmege? Hastahanede ziyaret etmege olmay. Biz yazgan sayı görüşmege istesek de заявлениялары olar откazмен bizge jiberiler. Tek advokat Mulkonova onun görüşmege ve bağlı advokatmen tek. Çok sağ olunuz Mumine Hanım, bizle bağlanğanınız için, sonki malumatlarla tanış etkeniz için eyliklerde görüşkence. Sağ olun. Mumine Saliyeva, siyasi mabus Seyran Saliyev'nin Omur arkadaşı bizle Skype vasıtasıyla bağlanğan edi. Men ise yazıq ki sabah programamı yekunlemeyim. Şu bizimki bölümümüzü yekunleyim. Çünkü gelecek zaman informasyon programmasında Ayşe Hanım Hayber'de sizlerine sonki haberlerinin karşılayacak. Sonradan ise sabah programımız diğer meraklı suallerini müzakere etmekle devam edecektir. ATR telekanalından ayrılmanız hürmetli seyirciler. Bugün iş haftasının birinci günü bazar ertesi yanvar ayının 29. günü bu günü keliniz beraberlikte yüzümüzde tebessüm ile başlap geçireyik. Ogumuzda belli olgan, belli olmaganda işler var. Görüşkence.